Ola bahlali lona Oskilo bongani wakwayende itsotse eqhamuka leso wethu emsontra ekhona Bullet and Life kwamanje silana eMpumalanga eMuzimuhle eGembox Spread si represent eGembox Spread iMandela New Stand yonke eGembox eMpumalanga yonke namhlanje ishow yethu asiyenzeli eJardin bafethu siyenza live lana emagroundini ngoba namhlanje kuza imeya yala eGembox Spread kuza imeya la eGembox Spread manje sizokwazi ukukhuluma nabahlali bala eGembox ukuthi bona sizobabuza imibuzo ukuthi bona nabazizwa kanjani njengoba imeya izovela ngama last minute njengoba kuzovoto bazi bakhala ngani bafuna ukuthi imeya ibancede ngani ngithi bahlali angihambi ngedwa ngihamba nomfowethu ngapha lana ithina yakabeke ukubili okuthathu nizokuthi naye uthini. Away good people know it's your boy TWE Tail KS Fisokudla understand so you know the vibe so today's like round in njengoba like uzamame understand so niyabona nani safety right is your go zabe sibuza amaphishisi zabe understand it's your boy angeke ngisho kuningi but anyway damn. Alright wena nina bafowethu lapha emakhaya nibhekile lehlelo lethu lona libizwa ngokuthi #dlala asidlaleni ngeringers ukuthi masisho kanje it's a local talk show sikhuluma ngayo yonke into sikhuluma ngezinto ezenzakala politician ama rap ini safety abantwana ekoleni yonke lenyakanyaka ekhona so namhlanje sifuna ukuzobona ukuthi sizozwa ukuthi imeya yethu ifuna ukuthini kithi la abantu bala eGembox le ndawo indawo yakudala akuna change namanje indawo ezila eduze neGembox zine change thina la eGembox asina change sokola ngetransport entrance okungena eGembox enesikontiri E1 sokola ngetransport sokola ngamanzi sokola ngomtakasi security criminology ayipokile bafethu criminology ipoke ngesigebengu masilambile manje madoda ake simeleni eGembox ake simeni la enkolweni zethu kufuneka ama security for abantwana bethu abancane la enkolweni ama high school kufuneka isecurity amajitala awafunda lana enkolweni aphatha nemese aphatha ibhamu bakwazi abo teacher bakwazi abo meme manje sifuna ukubuza imeya ukuthi anayona ithini ngale ndaba why ifika manje ngama last minute sekusondela ukuzovota ingafikanga sonke lesikhathi sike sibuze nekhansela ukuthi why intrata zibhethwa manje mangabe imeya iyeza intrata zabhethwa izinto zalungiswa nemeya kumele sitshele ukuthi ke thatha ihawk naye ingoma ethi nayi le hawk imoya kumele ishaye nayi le hawk ingene la emakasi ibheke ukuthi amakasi kanjani amakasi agqwele utshani akuna nexe sibona yenzakala amakasi wethu agqwele utshani imoto azikwazi ukuhamba bafowethu ithi sizongenelela ngaphakathi sikwazi ukuthola nabanye abantu sibuze umphakathi ukuthi wona umphakathi uthini njengoba imeya izokala mfowethu ngilandele sibabona thank you angithi niyabona nakhona na security nazi imoto zamaphoyisa imoto ama ambulance akhona isecurity ikhona ukuthi security itight la emzini ukuthi manje njengoba kuzowenzakala kanje izinto zizohamba but let us hope bafethu ukuthi le meya njengoba iza kanje iza ngento ehambayo uma ngabe ayikho into ehambayo asizilweleni bafethu igasi lethu leli asilweleni legasi asingathulini isikhulumelene phakathi but singakhulumi masingabantu asidale okani nikhuphe namagama abanye boqala nabo awuthi ngibambe umuntu oyi1 la sambona nibosisi yebo ninjani bosisi lona uOscar ubongani uvela kulehlelo lelala eGembox eseliqalile lisha italk show yala eGembox sibiza ngokuthi #dlala asidlaleni ngeringers manje bafethu namhlanje thina silana egroundini sizula ukuthi imeya iyeza manje sister ngicela ukubuza wena njengoba bathi imeya iyeza wena uzizwa kanjani mina ngizizwa ngijabulile ukuze simbuze imibuzo lesinayo ukuthi after how isikhathi eside kangaka khona azofika namhlanje ngoba sekusondela ama-election and khona bahula ama-ground ngoba sekusondela ama-election and kuza yena alright manje yini enye into eyi1 nje le wena uyifunayo ukuthi imeya ingayenza angenzi next ke buse enye party ngoba uhlulekile vele ahlulekile alright bahlala ngithi senimzulu ukuthi usester ukuthi thini sesizwe woqala sike sihambeni sizweni abanye ukuthi bazothini ngilandele wena outside sizweni nakhona ukuthi ke bathini banikeza abantu nama drinks ukuthi abantu bayehlisa umoya lana eGembox Spread njengoba kuzomela ummeli and then bafoti ngicela ukuthi sisondeleni sibonene abantu sikwazi ukukhuluma nabanye abantu sibeze ukuthi bona bafila kanjani ngalezo bafila kanjani sike sibalandeleni asiyeni kubona amajita lapha asiyeni kuwo siwabone nabo ukuthi bona bazositshela bathini sizweni inkhalazo zabo angithi ikhalazo zabo ikasilabo balwelabo into zabo angithi bayavota
angithi bayavota manje akubonakala ukuthi kuvotelwana imisebenzi ayivuleke ikasi alilungi akulungene ikasi bafethu awuthi ngingene nawo amanye amajita bafethu ngike ngizwe ukuthi iviews yabo ithini bangasabi ukuvela ngithi balwele ngibuza nje into encane bayasaba bayabaleka bafethu kusho ukuthi labantu laba basaba nokhuluma nemeya bayabaleka basawa uvalo bangene eJune July asike akesiqhubeke ngasiyeni phambili nawo amanye amajita mina ngiyabuza bafethu mina ngiyabuza ngiyangenelela mina nginaso leso sikhathi bafethu kunjani bafethu ngenelela brawa bafethu mina ngo-Oscar ngobongani thina sivela kule hlelo sileze la ikasi bathi iyayisithek asidlaleni ngeringasi sikhuluma ngayo manje ngifuna ukuzozwa nje amajita ayi-2 ayi-3 ukuthi bafila kanjani njengoba imeya iza namhlanje njengoba kusondela amavoti nithini nina amajita just i-comment inyane eyi-1 le meya le brawa mshuti hayi sisayibhekile nathi ukuthi why izolungisa ngama-last minute angizona so sifunani sibone ukuthi nayisuka lapho izokwenza lento le thina esizile la esifuna plus bafethu ngiyabonga ngoba manje khona enye insizwe la leyona nayo iphethe abantu bala eGemboko ngiyayiphakamisela nayo mina ngimbiza Lebsa naye nangu khona ake sikizweni ngayo ngoba naye unephathaka sikizweni naye ukuthi yena uthini umbono wakhe yena uthini futhi lebu kunjani yaphila mfo kunjani ngikhona Butlibu njengoba nawe usozwa ukuthi imeya iyazokala wena futhi njengethi yini lezo wena uexpectile kumeya no siyabonga ukuthi umeya bathu uyafika but now ngathi uyachecka sivote 2022 ngama local election so zinengi vele izinto abahlali baseGemboko abakhala ngazo especially uyazi ke ukuthi from kwa ANC abahlali solo balinda ukuthi kumele bafakele ukhansela lobe ebamkhethako but unfortunately azange kusenzeka and ANC wathembisa ukuthi uzoza nama bio election nakaceda ukhenthwa lo khansela ukuthi kufaka ukhansela alright azange asafakwa ke ngenhlanhla ke bamfakile kamasipala bamtholela umsebenzi wisho ukuthi kuhle but into esifunako umeya mina ngibona ngathi vele uze late because of manje beza ngama election buka ke ukuthi indlela bebazivala izona namhlanje izolo bahuli iground bazokhankasa kuphela nje ayikho mina into engibona mhlambe bangasenza mina nami mangakongeza wena lapho wena mfethu ngongeza amagama akho why sonke lesikhathi bangangeni bahure nalapha phakathi emizini umeyara mina nami ngithi bafethu bahlali lapha emakhaya uma umeyara naye akathathi wona akangenelele la emakasi akabheka ukuthi intrata zethu zinjani akuna safety la eGemboko naye enkolweni akuna security abantwana bayafunda but akuna security criminology apho bafethu siyabonga bobhuti sicela ukuthi siqhubekele phambili sike sibonele abanye tanko siyabonga akunankinga bafethu sithini mathe sike sibonele abanye angithi niyabona ukuthi abafethu bakhulumile nina bafethu nala niyabona itendi igcwele ngabantu mina nabona la ukuthi abahlali kumele bazilwele kumele bayimise eGemboko kumele iGemboko ime ifane namanye amakasi iGemboko angeke sihlale waya phezulu kwedust sihamba phezulu kwedust waya sicela ukuthi silandene lapha sike sikuthola ukuthi mhlambe bangasitshela okunye nabo sibeze ukuthi bona bathini angithi ANC yiyo lesiphethe olabahlali sibuyile futhi kulehlelo leli lithi #asidlaleni ngeringa sihlelo lalana eGemboko Spirit leli liqalwe abajita lana eGemboko Spirit saqhubeka futhi safuna ukuzwa abanye abantu ukuthi bathini ngale ndaba ukuthi meya iyafika lana ngama last minute asikayiboni community service akwenzeki itrata sigcwele ngotshani akunama security entrateni abo sister bethu abekho safe imbokoto zala igasi azikho safe asike sizweni abanye abantu umuntu oqina nje sike simbambeni akasitshela ukuthi uzizwa kanjani njengoba imeya izofika manje ngama last minute ngicela ukuthi ngibona nabo Queen imbokoto zalana ikasi ngicela ukusifaka ngisintroduce kubo naba bayabaleka basabi camera ukuthi abantwana balana eGemboko abo sister balana basabi camera madoda mara ke siqhubekele phambili naye nethembisile hani subregion 10 what 10 ikho nayo into kanje iHome Affairs ikhona uyivezile naye neHome Affairs ikhona abantu bangasabi madoda niyavota nilwela into le nivotelayo ningasabi labantu kumele siba challenge angithi sibakhethile ukuthi basimele abayekela ukubaleka nabo labo ithembisile hani le municipality soyelanda nabo labo bePWP sobalanda mabangena emsebenzini bayangena basebenza 1 hour badle miratha bayalala bamele isikhathi sokuchayisa manje kumele silweleni ikasi lethu bafethu ake siqhubekeni sibonene enye indawo futhi kwenzakalayo ngoba abantu abaningi basaba ukukhuluma ake sikhulumeni silweleni ikasi lethu asiye sibonene ukuthi kuhambani
napha nenkolweni akuna security abantu basabagqoke inkipa ze-ANC ezisirepresentayo thina but they don't want to stand for us. They are crying for us. They don't want to stand. Chukuthi manje sibabekeleni. Alright naye enye trucker futhi ibuya ku Home Affairs izonceda abantu la trucker lele Home Affairs. Chukuthi abantu bazothatha ama ID or bazoregister into eningi ezenzakalayo la negroundini namhlanje asazi ukuthi lezi zinto zenzeka ngoba iMeyara iyeza na. Asazi ukuthi lama trucker ama Home Affairs alethwa ngoba iMeyara iyeza na. Asazi ukuthi Thembisile Hani region 10 iza lana ngoba iMeyara ikhona. Asazi ukuthi intrata zihurwe kanje kuphethe intrata ngoba iMeyara iyeza na namhlanje. Asazi ukuthi le ground lihurwe kanje ngoba iMeyara iyeza na. Wale zinto zingayenziwi sonke lesikhathi. Zizoyenziwe iMeyara mafika. Yini lesithi si implementa ngayo sichaza ngayo. Ake sizilweleni bahlali. Le vote yethu yakhuluma. Nani ANCDA EFF MK safaka konke. Nifuna sinivotele anenze umsebenzi. Asingeneni sibabone. Sibonela ukuthi futhi kuhambani. Laba kunema toilet abantu banama toilet kuna yonke into isafety khona amaphoyisa khona ama-ambulance akhona ama-security akhona abahlali nabo abamele iMeyara ukuthi ifike izokhuluma nabo bahlali ake sikhipheni ama-voice bese-ke bahlali ngicela ukuthi manje sivaleni manje and then sizobuya futhi bahlali sizonitshela after iMeyara iqeda ukukhuluma sizweni amavisi wenu ukuthi nina nithini abahlali bala eGembo ana njengoba iMeyara ikhuluma ni satisfied na yiziphi lezinto enifuna ukuthi iMeyara iziyenze yiziphi lezinto enifuna ukuthi abantu bazenze mina into oqala isecurity la ezikolweni akunama security la enkolweni abantwana besikolo babulala ama-teacher abantwana bayatshontshwa manje nasisihleko esenzekele eCape Town umntwana solo katshontshiwe namanje akakathola akube nama security enkolweni akulungisa intrada akekele ukuthi entrance A1 kube yiyo A1 nesikontiri ientrance la yaseTofontein ayinasikontiri entrance la number 2 ayinasikontiri asina kontiri la sikontiri sakhona sikho strong sona siba nama pothole kungahambi ama trucker everyday bahlali ngithi #asihlaleni ngeringasi sizobuya futhi sizokhuluma twere uOskido lona yebo bahlali sesekhona lana emagroundini nasevuma eGombo Sprite emuzimuhle la khona iMeya sesondele sekhona kwamanje sekuyaqala ke manje nabantu sebayakhuluma ke lapha yana sifuna ukuzwa ukuthi bathini sike besibalaleleni nako singabeki negative side kuphela sibekeni nama positive side sicela ukuthi sibalalele sibaze ukuthi bathini bese sibabuze nemibuzo nathi masiqeda lana sizonibuza nina bahlali ukuthi nina nizizwa kanjani nizwe ini kukhulumeka ini yini le we understandile yini le uyifunayo bahlali ngithi ngiyanicela asimnikezeni indlebe uOskido sobuya futhi #asidlaleni ngeringasi twele yebo balaleli sesibuyile futhi kule hlelo lethu elithi #asidlaleni ngeringasi uMeyara bekakhona ukhulumile abahlali bakhulumile bakhipha inkhalo zabo mara manje siyazwa kukhulunywa ngemali kukhulunywa ngani yizo lezi zinto besibuza ngazo kuseni ukuthi why kulungiswa le intrada iMeyara mayiza why kwenzakala izinto iMeyara mayiza but abahlali bakhulumile namanje sisafuna ugrounda kancane sike sibona abanye abahlali sibenze ukuthi bona bazizwe kanjani njengoba iMeyara bekhuluma nawo singaqala sithola omunye umhlali nangomunye umhlali lana ukhona naye singakhuluma naye futhi kunjani wala mhlali ngikhona futhi mina nguOscar ngubongani mina ngiphuma kule hlelo leli elithi #asidlale ngeringasi wena mfo njengoba uzwile ukuthi bebakhuluma bathi yini le wena ewizwile yini le kusatisfyile yini le engakusatisfyanga hayi mina bahlali manje like izingangisatisfy like ukuthi yo le kulungisa kanjani special like bakhuluma ngemali understand but bakhuluma ngemali like ebangenzi ngazo so ingeke problem but don't satisfy ukuthi bayathemba bona ukuthi okay bazodevelop izinto ezisho ukuthi umphakathi ube right so sibonekile anyway nami ngikhona kule but mase ngokubuza wena mfethu lezi zinto bakhuluma ngazo lama leadership in niyazithola nina la eGemboko na asizithola nazwela ukuthi kune leadership ethize la eGemboko niyakwazi ukuthi nibambe asizithola and then awuthi ke ngibuze le clinic yala eGemboko why ke ubona angezwe bakhuluma ngayo iclinic yala eGemboko iclinic le yakudala nina abahlali baseGemboko ngale clinic nithini sayona iclinic eGemboko man like ishoda ngento eziningi understand so sebayi upgrade especially kama ambulance yabo so umuntu like nakugulayo kose ambulance bafonele then
ithatha boma 8 hours inokuthi like you understand ibe khona da so that bakhona ukumthatha bamusele so that's that. Bafowethu angithi niyezwa ukuthi umfowethu sekakhulumile umfowethu siyakubonga mfowethu ukuthi uPaul sisabhekabheka nabanye abantu before sivala lephela nami nganje mina ngikhosethi akukhulunywanga ngento ezimportant kakhulu into engizwe kakhulu ikhulunywa imali kuphela amamiliyoni ake sikhulumeni iqiniso into ezinye azange ngizizwe zikhuluma manje bafowethu awuthi sike sithole omunye nangumjidana sike simuze ukuthi yena uzwe ini kwenzani mfowethu mina ngo-Oscar ngobongani ngwakwayende mfowethu silehlelo leli lithi #asihlale ngeringers wena mfowethu njengoba nomeya Rabe kakhona yini lento ebona ukuthi itshentshile la eGembo mfethu mina ngedwa ukufika la sengiyasho but wena solo kuhlala yini le uyibona itshentshile la eGembo ayikho into etshentshile kusafana kusafana khona mara manje bafowethu angithi yini ekumele nirezeni ama-voice wenu nikhulume nabo labantu la zange ngikhulume sengesho nina abahlali yini ekumele nirezeni ama-voice wenu mara mfowethu ngiyakubonga mfowethu ngokuthi ukhulume nathi ngiyabo mfowethu asithi sike sirawunde kancane sike sibone abantu sizokuthi abanye abantu bathini lehlelo leli mfowethu ake sincedeni abantu ebafowethu siyalimala la eGembo infrastructure yethu yakhawathela asina indlela asina next bakhuluma ngemali asiziboni bakhuluma ngemali learnership maphi lawo mali learnership bathela bobani ngalawo mali learnership batele bani bayisocialize kuphi basitele mabathi kunabantwana la eGembo bahambile bayofunda bahlala kuphi labo bantwana izithi abantwana bali kule community eGembo kumuzi muhle or i-community yangale ngaphandle na mina bafethu ngithi kulehlelo lethu #asidlaleni ngeringers bafethu besikhona lana eMpumalanga eGembo Spread bafethu si represent iMandela imuzi muhle iNew Stand iNew Stand bafethu ngithi niyazi la nisithola khona mani neringers nisibambe emoyeni ni commenteni everything uchicken lona bafethu sifuna ukuthi sike sindlule futhi siyobheka futhi kule ndawo ezinye ukuthi kwenzakalani mara le imali hayi ezabo bafethu ngisaqeda kanjalo ngithi imali bakhuluma ngamamiliyoni ama-1000 imali zabo le ndawo indawo yakudala ibuka akunasikontiri akuna-street light akuna-next inkolo zi-3 inkolo zivaliwe wale nkolo ezivaliwe bangayenzi ukuthi bayenze i-Obert School isithobelane ingazani nayo waye bangayenzi isikolo sama-skills isikolo zezandla ngithola ukuthi ngithini asiyeni sibonele ukuthi singatholani futhi asiyeni sibabonele bakhulumile bona abantu bakhulumile imayor ikhulumile amakhansela wonke ama-department but hayi mina angizwanga hayi mina mfowethu bahlali hayi namanje ngisabeka ngithi angizwanga akuzane kusengizwile ayikho angizwanga next bakhuluma ngedola bakhuluma ngethinthing uMandela lo bakhuluma ngayo usebenza kuphi abaphi abantwana laba ngabakhipha ukuthi naba sikhulume ngama-learnership bathi basePitori waye bangabavezela sibabona lezi zinto lama-learnership mawaphuma isitha ikhipha ama-learnership negava waye bangaseli la eGembo kufunda abantu bale kude and uma ungezwa bewolalele kahle abantu bebamala kakhulu bacomplain amawati wangaphandle akusiyiwati kakhulu yangapha la emuzi muhle la le ndawo yakudala ayina next asina street light kumnyama thuthu akuna street light enkolweni akunama security enkolweni akunama security ngithi ngenani la kule itrata lezi emizini ihlathi lingaka hayi ambulance ngeke ingene imoto encane ngeke ingene mara sitshelwa ngemali sitshelwa ngenkululeko sitshelwa ngokuvota ebafethu asisini sivaleni le show lena #asidlaleni ngeringers uOskido bongani wakwayende ngithi jo video sobonana njengoba besengizwile bafethu nami ngumhlali walalo kanje eGembo understand so anyway njengoba beyizile mayor so please don't forget to like share subscribe it's your boy TWT LKS Mr. Pawe